boravku nemoj se smijati. Ne, ali stvarno ti kažem. Okej, potrudit ću se. U mom dnevnom boravku u kuhinji, znači, tamo ispod, kako se zove, lavadina. Nemoj snimat. Dobro. Ispod lavadina, ovako u cijevi jedna velika štakorčina. Štakorčina, ko mačketna jedna. Ko mačketna štakorčina, znate. Ne znam da li se vi usudite uopće dirati štakorčinu da vam ne odgrize prsti u nešto. Štakorčina valjda ima pol metra, 2 metra, ne znam, nisam ja. Ne se smijati glupaču, retardirana. Kako da ja pričam s tim čovjekom kad se... Pa šta ti ja smetamo? Pa zato ne mogu ostati ovako. Okej, potrudit ću se. Daj mi duboko. Napravi jedan deb za dobar početak. Ne. Dobar dan. Vodoinstalateri Zagreb. Ovako, ne znam da li možete doći do danas ili kad već, ali meni je u... Nemoj ja. Sad treba nas drugi broj. Jaj. Meni je žao, linija je prekinula. Ovako, znači, meni je u lavadinu u cijevima jedan, ja mislim da je to štakor. Ne znam da li se vi bavite takvim poslovima, uglavnom štakor mi je zapeo u cijevima i ne znam šta da radim. Ma... Kako to misliš tu? A čuo me da se smije? Da je. Čak ti je dobro išlo, blokiraj ih. Delete. Znaš da može prijaviti policiji? Čekaj, šta što snimaš? Da. Čaj, ti mi je lik više natrag zvan. Ono mislio dobili napokon posla jednom u godini. About the device. Čekaj, kako se miče? Odi na Google pogledat. User manual. Ok, to sam sad zvao. 09, za 30 minuta od poziva. 098. Znači, samo. Čekaj, šta? Sad sam klikao. Sretno. Okej, fuck you, nigga. Možda se ne želi javiti jer je private. Dobra, stavit ću da mi se vidi kontakt ID. Dobar dan. Dobar dan. Ovako, zovem ovdje iz Zagreba. Samo se pitam, možete li vi danas doći kod mene doma, znači, u čemu je problem? Ovako, znači, imam jednog velikog, ne znam šta je to, da li je to štakor ili miš mutiran. Ovako, pregrizao mi je cijevi i meni je u podrumu poplava. Možete li vi hitno, treba mi hitna intervencija, znači,
Šta, molim? Pogotovo, kažem, ne mogu vam pomoći, pogotovo u današnjem danu. Kako to ne? Pa evo, radim i ne mogu se pogotovo ići Znači nema hitne intervencije. u mene. A, okej, u redu, doviđenja. Znači, da to nisam još zvao. Okej. Smij se. Može. Alo? Alo? Je zvoni ovo čudo? Alo? Alo? Aj, neko ti jebem. Zrdarsko. Cigansko. Ej, No, 385. I se treba stavljati plusić? A ne vidim plusića. 385, 7672, 7672, 164, 164. A nemoj se smijati. Samo ono, gledaj tamo negdje. Ispričavamo se zbog pogreške u sustavu. Trenutno ne možemo proslijediti vaš poziv. Za pomoć molimo, nazovite službu za korisnike. Da, ne primaju ono site caller ID. Ispričavamo se zbog Novi Sad, uvijek dolazi Novi Sad. Šta ne snimaš? snimam. Motherfucker, znači. Ovog, 0. A koliko je ovo broj, brate? 098971125. Aha, to su dva broja. 0998 971 1125 1125. Molim, Dobar dan, kućni majstor iz Zagreb. je. Se čujemo, da, dobro. Ovako, ja imam jedan mali incident, znači, cijevi su mi puknute. Bavite li se vi puknutim cijevima? Bavimo. Ovako, znači, nedavno sam imao, znači, štakor veličine prosječne mačke, ne znam koliko bi to bilo, ono, jedno pola metra štakorčina, ogromna. Uglavnom, ušla mi je u lavabo tamo i pregrizla žice i uglavnom sad je voda posuda. Uglavnom, bavite li se vi čišćenjem i vode i instalacijom novih cijevi ili samo instalacijom novih cijevima? Kako mislite se bavimo? Mislim da, šta ste rekli, čišćenje? Da, znači trebalo bi mi i čišćenje i instalacija novih cijevi. Pa radimo sve. A ovako, ne znam da li je problem, ali štakor je još uvijek tamo, ne znam da li vam to smeta. Trebamo bi to štakora riješiti. Da se zvali ovo, da ti znači. Da, zvao sam, ali oni su danas, eto, zauzeti neka tarantula u kadi ili nešto. Uglavnom, meni je to hitno jer propašće parket, propašće kuća cijela će se srušiti. Da te zatvorili ventil, da ne ide voda. Da, zatvorio sam, ali sve je ono namočeno. Da. Šta treba kupiti vodu, jel? Da. Treba bi da, a vi ste koja adresa? Ovako, samo malo. Da, ne, zovem instalatera, ovog majstora zovem. Dobro, ovako, ja ću sad zvat Čikaradu i...
Nisam mogao više izdržati. Nisam mogao više izdržati. Znao sam da će me skužiti. Idem ti materijali. Alo. Dobar dan, žao mi je, ispričavam se, dobar dan. Ovako, ja znam da ste vi dezinsekcija, ali ovako, ja imam jednog štakora u kući. Znači, štakor veličine oko... Znači, štakor. Bavite li se vi, znači meni treba uloviti jednog štakora. Ali ja ga... Je to vam rekla, ajde, Bog dragi. Ja sam htio reći, ali ja ga želim živog. Nisam mogao. Točno, čaj na sljedećem. Ja se ispričavam. Ovako, znači, ja imam jednog štakora u kući, znači, štakor je, znači, oko 20 centa ima. Od oka, 20 centa. Znači, u dnevnom boravku. Ne stanuje, nego je ušao je unutra. Ušao je kroz... Ovako, možete mi samo početnu cijenu da zovem još koga? Početna cijena, koliko bi bila početna cijena? Ne, živog, hoću ga u kavezu ga hoću. Znači 160 kuna plus PDV na oboje. Ne, gledajte, znači ako imate u prostoru toga, recimo mi trebamo postaviti 3 kaveza. Yes. Ta 3 kaveza koštaju 240 kuna po danu, Aha. da njega ulovimo. A onda kad ga ulovimo, naravno, da ga pustimo vama, da ga ostavimo neki drugi, da ga damo društvo za zaštitu životinja, da ga pustimo kod nekog u lokalu. Ne možemo, moramo ga ubiti. Ali ja ga hoću u kavezu da mi živi u kavezu, razumijete? Mi smo se, prijateljili smo se mi, meni on treba, ja sam tu, usamljen sam. Jeste li potražili liječnika možda, niste? Koga? Liječnika trebate potražiti jer taj liječnik će vam riješiti vaše sve probleme, znate? Vi ga samo ubijate, ja? Da, ali liječnik će riješiti vaše probleme, znate? Hvala također.